Mwenyezi Mungu awabariki. Hindi ya kururia zathayati ya arimi a ngũrũwe ya Kĩrĩma ĩrĩa ĩ itũũra-inĩ rĩa Kinamba kaunti-inĩ ya Laikipia. Arimi kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ morĩtio nĩ thirikari ya kaunti ĩno kũhĩmbĩria ũrĩmi wa ngũrũwe ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ũici wa mahiũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuongerereka kaunti-inĩ ĩno. Farmer Cooperative Society kwa sababu ya yule wizi tunakuwa naye kule Laikipia West. Sana wale wakulima tunapakana na ile eneo ya Laikipia Nature Conservancy, kule tunapakana na wale wanakuja kuiba ng'ombe zetu, na kwa hivyo siku ya leo tuko na furaha ya kwamba wakulima wameweza kukuja pamoja na wakaanzisha Kirima Pig Farmers Cooperative Society. Ile wakulima watakuwa wanakuza nguruwe na ndio wataweza kupatana na watu wanaitwa farmers choice na wauzaji wengine, wanunuaji wengine. Gavana wa kaunti ino Joshua Irongo nĩkĩtĩrĩte na kũrĩ arĩmi a gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro kũhĩmbĩria ũrĩmi wa ngũrũwe tondũ nĩ ũkũmateithĩrĩria kuona mũgate wa o mũthenya. Na kwa hivyo ningeomba ya kwamba wakulima wetu wale wanapakana na ile eneo ya iko na conflict ya cattle rustling, mimi ningewahimiza ya kwamba hebu tufikirie na tuone ya kwamba kukuza nguruwe ni njia mzuri. Gavana Irongo nĩaugĩte nĩ ũndũ wa thoni kuona kambuni ya Farmers Choice ĩkĩgũra nyama cia ngũrũwe nja wa bũrũri na kwĩna arĩmi kaunti-inĩ ya Laikipia mangĩhota kũrĩithia ngũrũwe na kwendia na thogora wa gatagatĩ-inĩ ka ciringi 17,000 na 20,000. Kwa sababu wakati kama huu ni aibu sana kuwa ya kwamba Farmers Choice wanapata nguruwe zao kutoka nje ya Kenya, while kuna wakulima wanaweza kukuza nguruwe. Kwanza eneo ya Laikipia ni ile eneo mzuri sana, iko na hewa mzuri sana. Nguruwe zetu zinaweza kufikisha kilo 100 ikiwa na miezi 5 miezi 6. Stanley Wachira ũrĩa nĩ mũrĩmi itũũra-inĩ rĩa Kinamba nĩaugĩte gĩtũmi kĩao kũerera ũrĩmi wa ngũrũwe nĩ ũndũ ndũrĩ na hathara ya ũici ũkĩringithania na ũrĩmi wa ng'ombe na mbũri. Milimani na tuko hapa Kinamba kulaunch certificate ya cooperative ambayo ni ya Kirima, na tumeungana hapa kutokana na ile shida tulio nayo ya insecurity upande huko wa milimani, na tukaonelea ni vyema tuweze kufuga hii nguruwe kwa sababu wale watu huwa wanatusumbua, tutaweza kukabiliana nao. Hawezi kuwa wakichukua nguruwe kwa sababu shida huwa tu inatokea kwa mifugo peke yake, lakini kwa nguruwe hawana shida naye. Andrew Kwaro ũrĩa nĩ mũrĩmi nĩaugĩte tabarĩra ĩno nĩ kũmaguna hanene harĩ gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere na pesa, health ya mwili na insecurity. Kwa hivyo inatusaidia sana, tutaweza kusomesha watoto wetu na tutakaa na usalama. Kulikuwa baya sana, huwezi lisha ng'ombe, huwezi lisha kabusi, kanachukuliwa hata mchana, sio usiku. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Joshua Njuguna. Zaidi ya 10,000 faida